Ko je najbolji strani košarkaš u istoriji Partizana? Naša publika zajedno sa nama izabrala je top 10 najboljih stranaca u istoriji Partizana. Na 10. mestu nalazi se legendarni Freddie House, 9. je Carlik Jones, 8. je Zach LeDay, a na 7. mestu nalazi se njegov bivši saigrač Matijas Lesor. 6. mesto zauzima Davis Bertans. Idemo na top 5, ako želiš da učestvuješ u sljedećoj listi, zaprati nas na Instagramu i na TikToku. Na 5. mestu nalazi se prvi strani kapitan Partizana, čovjek koji se nedavno vratio u klub, Joffrey Lauvergne. 4. je čovjek koji po krvi Srbin, ali je nastupao za Australiju, Alex Marić, koji je zajedno sa McCalebom vodio Partizan do Final Fora. Na 3. mjestu nalazi se leteći Čeh, bivši MVP Eurolige i čovjek koji se ponovo povezuje sa povratkom u klub, Jan Veseli, koji je sa Partizanom osvojio čak 9 trofeja. Na 2. mjestu nalazi se još jedan strani kapitan Partizana, Kevin Panter, lider ekipe koja je te sezone bila možda i najbolja u Europi, ali zbog gluposti nije stigla do Final Fora. Na 1. mjestu ljubimac navijača, Lester Bo McCaleb. Sa crno-belima je osvojio kup Radivoja Koraća, NLB ligu i prvenstvo Srbije, a ekipu je predvodio do Final Fora Evrolige. U Euroligi je prosječno beležio 13,4 poena po meču, što mu je donalo mesto u drugoj najboljoj petorci takmičenja. Kako vam se dopada naša zajednička lista? Da li biste nešto promenili?